Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka sarkar jala kala bothong ban pantri kamno artali ki pilot project bathamai hakani kanong ba Shillong ban lom thop ya kinyot balap ot bat ki bamp on da ka babot nuksa na ki bot pen kelas bo ya kinyot hakasor alap pozha ka badan hapo ka jala Kerala. Ka sarkar klasim kini karai hadin ka jingla yu kjat jong menteri katnat penraisor kini ka jala uba hamlet sendoling house name arajar kapra ubala let jurem hakasor alap pozha kabaran hak jala Kerala banyo imar khmat yagar kom penlang yikinyon bala pentre kam hakini kesnong ha Kerala ka jinglom mi ke jabo jaban la penlang si jaka da ka babu ya ka composting plan ban penlang yikinyon habon ki jaka ban lum lang yikinyon bapon bat ki bampot la ka jong ka wei ka composting plan kala ban penkelas bo san phupra hadu an rupa metric ton ka jabo yakinyot bapot la penkelas ya kasbo katba yakinyot ki bampot ban khamtam mi plastik la teliat ni bha bat la pendon kampat na ka banta ban siang rong haki surok ya kali da ka bakhlek lang bat ka rong ha bai kran bat ka Batisi TV ha ka khandai trek mentau naitung arajar ka khandai u menteri ubakmi ya katnat ki kampan raisor uba hamlet sendoling ulaong bakini ki artli ki pilot project on pentri kam ha kasnong pokse bat ha kasnong laujun rew ki beran ha kathan nong thama Shillong bat ulai thoru ba ka jingsna yakini ki composting plan ha ka jinglot ka baduna bha ka pisa ban lom thop yakinyot hakini ki artli kisnong on sasdang pentri kam no shen bat ko baklong thi ni kini ka yarap ha dam ta ka jing bu be buranti bat pen kam ya ka jupok ka jaman ki wis banyong atu jaga ka yarap ha bat ke bang ipit ke baklong thi ni kadang ka jing stok kilang na du dong stok na ka da project kalong bojo ang thi pi kisnong ki yeng sem kena ko ka jaga ka compose plan bat ki dong stok kila pen la pia lupa kedua ka jubok ka wakut bat kena jubok wakut la segergir pan dunia kibit ni kali benthe be tu ke jaka wakut ke wakut bat wakut ke wakut tang tu kisah ka kompos itu ka buis kemudian terus ke betan nanti kalau ba itu kompos panti long kalau tu turuk kam semua tinggi larang elak balik kum tu takkan irap kibri kedua lagi thut di juna jaga itu ki bini kompos plan bagi lam baman stong mo idi berit di baju motor pada nanti lagi pi ketua jebok buat pemik lagi ka kita kelas jaga gas bagi don stong tu ajar lagi dia apa set gas pemik nak lanjut kita kada jumpa tu apa di hari ini pada nomor pisui ke problem keadaan baik di banding sedang urut gemla mentang kena ke pilot project ke bagi dia anti apa bukse buat apa laujun real lasta ini ke post plan bat ni sutrat division urut dia corporate bah bat ke department ke jungi ini skema dikira sikit kemansuan kisah siap bat pendekam dia ke post plan bat ngin pet ni atau ketua post plan kairap mereka merah lara kairap ngam artiin ba kisnong ba per kin sashim yang rusak sebut yang rusak ya ke ba kisnong laujun riu bat kokse kila le nomor hangi hi ngesu khasi jungi khamtam lara kimi i kinumnge telaki kinget bat kinbul te ngim artiin daga jin telang jo kisnong kiram ba kisnong ko darwa kisnong ibai jang kisnong berkaptan dan yang jom department jungi ngin kena ba ki artli ki pilot project ki ba ngala banong kinlong ki ba job dak jin telang jom ki dong snong di lada kini artli snong ke project lang job di hang ta ki ni sai iba tu snong ru ini kwa ban buat am yang tiga project nomor kajinge habri ban nyut nier kata wis produk kerja juga kebangin sekendo juga nangis sempat, lepas tu jadi sempat. Di miru ikut ni ban decentralized no ikiki jika pelangjut menteri ikanyut entah. Di ketika persang itu bah layak ban sim ibut ni usaha tiap nanti tu lepusan nanti.
yang berbahagi daya tu kembali right di kerana kalau ke job di sakit sikit lagi siap ban ini ban exercise yang di project kalau nak belum po kerlang ke po marta gini par ko ban create marba ka kita abon han mata kira guna create itu ka 120 TPD mau kata komposmen ke ban pentekan mereka coba kami akan cepat punya produksi sini dia akan dirumah rakyat cepat untuk kreat yang ke komposmen di ini pasti punya ke lalu akan dapat punya komposmen kan jadi persang ban sumsoi di bentar ke ba persang apa tiga artis tong lalu sendiri apa ini lagi di artis di project di kelong di job kelong mungkin seluruh kan Krishna lang mungkin ada bang ini kah dikit ba kani ke compose plan ke Krishna nang for these two pilot projects ni ka estimate cost ko itu kan ini marpa kita yang dek betang kepala mal matai ka besar amau begitu maka kam dari itu ka bahe kusuk ka kepala lu budget tak kemudian ba yakin actually di pilot project kita konkret Kelasna setang bagi bertergam lo. Kelasna aktif memang estimate. Dapat depth. Pi bertanya estimate semua. Ni kabang estimate mengi semua kamera. Dan kadang pun ni. Enak kan ka? Saya kini ki pilot. Gede kalau budget project. Ka jinggon jong nyut namanya. Marba ini gani mentang kepala maka diti kalau nampak department kan dekat diki ke bang gila show update kan dekat diti pada kan dia ban macam diti ni ka nombor juga household ni atau bila ban ba kini dekat atem jong department jong hi ban penduna ya ka burden ko kama burden for Martin ngi amrod yang Martin ban treat menhilno ya ka jimpang kalau ke jimpang kalau mau wujud biar boros kata kalau kit kalau pak kemarin nanti hapusnya tinggal ngamlak kemudian akb sampai payah jong somolai baru kau hapusnya leisa lagi mentah lerap yang ikut air ubah ya ketika jingnya habis berbak kena molai kedua ikut bakal lain no baca kau bakal lain kelong Ikunti bagi kompos plan bagi decentralized kan orang bat kau sa kalong mikwa ba niyo no sa kuwi pada keceka bang niyo pret yakin ki jubo ki wis ki baper pe pemi na ko keceka nombak slong kecungi kijang la persang bahamar isu la persang balik ni kipai bat persa depo tanrenul kipai bat persa online sauti sya kipai bat persa toli kamdan kerpo na ndi manta pa de nomor ni sutu ejun kam jok ka bangi di banyo marwa kasi kemorten nila isnai pa di meneru ada benelum di penting bat di officer jawar hoj ngalong ki bangi di agresif man pitikna ba ketua komiti balik pek kecika di balik jauh urut inti ba lasentio kali pek dia kuih kecika lara ke ibik ibiang dia kata kecika kan saya ban pak proposal sokar kembaka sokar kan bayi kisah bagi otir kecika kenapa dengan orang sekolah dia kalan fil ke ba intrik dia kuih sakar komka kebode markibri itu mentah depan jika abun persa ki orang bangi tiang boyak kalong sa kuwi pada kemarten mo kata dia jingting juga beri kata dia jingting juga beri ke ki beri ki tiang balangi ai jika yo kalong sui kemarten kesma tak dapat dari mentang orang ki pai ba ki masuk tu pakat mensosi san por tu yang ti kemarten kami ni kan dura jupuk mentang kambut dekat kesma tu orang mitang di tiap sana mentang dia aku juga por teknologi keadaan di treatment bakter keadaan di kini berarti isu yang tak jelas lebih baik
ngit skamba dan giok kecaka tajud kadang syuk Morocco Martin dan bagi adopt yaki new technology kepa persang bateri dia teknologi salah lomka badai kemudian peta yaka mariang bat kemudian peta tu yaka air kembali mariang kebangi ukun material ni